Ama sa pen in so pi ulanao ka channel hin via viewers ho zo se na bon chawin ka hin lem win na bon chawin ni ko pha tuni hin thusim khat na sei kin hi tin tuni a thusim sei diu hele tu lai ta muntin gam tena hot topic a kinai Queen Elizabeth tu leng nu thusim na sei diu hi tunia hin sau ta kan sei lo ding hin bon cha sei ding hen lang le tam ta sei ding umin tin hi zong le tunia hi agom so ma achom lamai na sei diu hi inten hiji chun chu sim sei pat masang on ka channel subscribe bol nai lo hon lung sit ten subscribe na hin bol pi divin ka hin tim kinin thu sim hi achai na chan ngai ding in zong ki tim ben he 1920 lai hin van noi galin ni na ki chai zo in King George V in British Empire hin lengwai na pun he azinu Queen Mary to ama he lengmin thang ma hin achapa ta pen hon chu it what ahin Prince of Wales ti azong akhen he heti achapa hon jong hi lengam sunga min akine pi leon angai lu thei leon he Prince it what now pa min chu Prince George akitin he heti Prince George hi a upa Prince it what khot nu ya uma hi azi chu mi zo sin Prince it what hi King George V khela leng chang dia agelo hi heti Prince George hin Zianai in azinu chu Elizabeth akitin he 21 April 1926 kumin chanu khat anei honin achanu min chu Princess Elizabeth akitin he hichi Princess Elizabeth hi lengam mi pi ho het zong a hi be se pun a hin la apa thi sana convent dia ama wang lengte thi sana lengte in sunga mi he Princess Elizabeth hi anu la pan mila azong apui do hon pun ama sa pendin hichi lengte in sunga kitchen na kin khada hin pan a hin la na he Princess Elizabeth hi chapang thungai ta hin min bol dia thu api zo si nil kal na umlo hilin atong zin he Princess Elizabeth hi thungai ta chapang phata he Princess Elizabeth hin hichi leng in sunga kun ama dinga a hin hu hung ki khial na ding kin a zaw a hi ti jong i macha na he phapu na he 1936 in King George V leng pa cha thitan he achun achapa it what in leng mun hin lu ta na he he leng pa it what hin apu apa chon na bang in lunggel ngai tu anei pun ama hin leng te chon dan a ki chen ti he adei pun hi ji chun USA gama nu thoi sa khat alung se din a ki chen pi gu ni na hi chun anu leng nu ko min jong a seitan hi ji chun azinu chun leng din mun a atun din a seitan hi heti chun lengpa irwat cho he che alung se nu to chun aki cheng hon ta na he lengpa thil bol chu lengte in sung mi ho adin dei lo ta a hi ze in leng in sunga jong ki tu mona ahung pan ta na he 1937 kumhin lengpa irwat now pa Prince George chun lengam mi pi le leng in sung mi zo si ta san na ahin ki mu tan hi ji chun achanu Elizabeth in jong ahin khu gi khel ding cho he ta na he lengpa it what sangin anaupa Prince George leng in sungmi te hole gam sungmi pi hon jong ata san jowin adei len zo tawin he Princess Elizabeth in apa George chu lengpa hi ding jong hetan hiji chun lengpa it what khel ding in Prince George hi leng din munin a hin tung lo tawin he Princess Elizabeth pa Prince George chu lengpa hung hitan ama jong kum som la khat aling ta na he hiji chun nikhat le ama jong lengnu ahung hi te ding chu akinem na he van noi galin ni na ahung do tan nazi sipai ho to ki do to na sata ahung tan he hiji chun hichi British lengama kon numei chapang ho chu gal le tun muna kon atol don thing hlang lama akoyon abang chu tui pi gal lama atha do ujong au min he hichi chun Princess Elizabeth hi kum som na li a hitan alengam mi pi zo si het din radio a thu phone ananei na hi hichilengam sungam him asang asim in le lo na da lawa nangai lu na so pi nanu na pa to na ki hian diu angai tai hiji chun kanau Margaret to kahin lung hem pi un kahin gel ho hle ve kana tu sa ma bang in ei ngai lu to ki hian kang di hi ha sama ma jeng hi ina na lai chapang ho zo si le galmuna na lai chapang ho zo si ik ngai lu naw loi le gol achi do ho zo sin kahin gel jing ve di ta ka se hi ina den ho zong hang san ta in igam le na ma din pangjing ovin hiji chun a chai ni ting I bon chawa dam sela ikimu ki diu a hi aji chu pathinin ei pan pi untin gal zona le chamna ei pi diu hi
chamna hung ting le an hejingun hi chu ei ho adi hi tunia chapang ho ei ho hi khunung kinep na le khununga ki pa le chamna sim do ding hi ve anatin hi aji chu German sipai bom pu ho chun leng in pi cha tup ji wa Princess Elizabeth jong London leng in pi akona ngun chuma ana tha do wa hitai hiji chun gala konin agammi galsat ho dia til khon a hin nei jing in a hi 1945 May ha in hichi Europe sunga gal chu akichai ta na hi gal ki patil chun Elizabeth hi chapang cha hina la in 1947 July ha in Princess Elizabeth hi Philip kitipa to ki chena ding ki khaw hin anei hon ta na hi hichi chun Elizabeth hi kum som nil khat a thling ta na hi kum som sung chun leng chanu hin a din mun hoi ta in a hin la in a hi tun wang amo pu na ban a zomin mo pu na lin che alan Philip to akicheng hon ta na hi Princess Elizabeth le Philip ki chen hi lengte in sung ki chen la a kum zakhat sunga athu pi pen in a ki sei na hi hiti chun Princess Elizabeth hi England mi pi zo si lunga tu ji chun khunung jong le England leng nu ahong hi ding mi zo sin ata sanu na hi 1952 hin Elizabeth le the Duke of Edinburgh kitipa hi British lengam sunga gam sung vetup din a khol jin do hon ta na hi aji chu apa lengpa jurs chu dammo je a pot do thailo a hitai a hin la apan jong phatlam amano tai ti a hi je chun Princess Elizabeth in a khol jin ban a zom pai pai ta na hi a hin la hapta khat zo in Africa gama konin kiking lo hilin in lam ahong kile ta na hi aji cha apa cha sot lo hilin gin chat man lo in het man lo hilin athita na hi lengam pumpi mi zo sin lengpa thi a o mun zana nei ta in thi op nakin amangon a hi hichi thi op nakin chu kum sang wal masanga chon na bangin thupi ta in amangon hiti chan abana lengam vai puding a thleng ta wen a hi lengam mi pi le leng in sung mi te dei sa na zal in Princess Elizabeth chu lengnu in atung ta wen a hi azipa Philip jong lengnu anga achen jana salam abu in a hi Princess Elizabeth chu Queen Elizabeth ahong hitan ama he British Empire sung a kitumo na zo si su chama jong ama anahi Queen Elizabeth hin royal tradition hi achi pi na hi leng in sung chen dan le nun chan khan chan zo si abon chan azui na hi ipi lam hi jong le leng nu Queen Elizabeth in pan ala jing in alengam mi te atil kho jing in a hi ato phat na ho zo si le alengam ngai lu le awai hom thim ji in hoi lai gam hi jong le achi na gam zo sia Queen Elizabeth hi achi na gam zo sin ki pa ta in alemun aza bol chi jewin hi achi na athip na le amel hoina kiu hilo a agam vai hom thim dan le apan la dan ho zo si hi adin mun to akitu selin lengnu hi na din thinlel na I macha anei pun hi Queen Elizabeth tu hi UK adel leng din mun posot pe na hi ama hen leng pan mun kum som sagi ana tu hin athia hi kum som ko le gu bai tai Queen Elizabeth II hi September 8 2022 in achen namun Balmoral Castle anathi in he hitia hetman lo a leng nu athi jing hi British leng in sungmi zo si alung dong na hi aji jo Queen Elizabeth hi dammo na I manei lo hila thi a hin ai ho pawa sai ding hile ti athi ti ding da na hi ahin la February 2022 achu COVID-19 na anei atiu na hi ahin la jendam a hekit in hi jong le hichin anat na ho chun ata sa ahin su thla sam hiding jong ginmo na lin ta omin a hi Queen Elizabeth II hin kum som sagi wa lengam ahin pu sung hin nat na thupi ta ta anei kha pu na hi aji chama hemi dam thei ta jong a hin hiji chun nat na len ki ti him ananei kha lo hi athi zo hin achapa Charles the Third ki ti pa hin alengun atu ta na hi tunia din Queen Elizabeth Hinkho achom lam ta sei theu chu hi chan chu hi intin sei khil sei thinglel tampi umdi kata sanin hi jong le ki heti muitin aji chi sei ma bang win Thusim ho abula kon hoi ta sei ding le sei ding tampi umdi hin hi jong le tunia dinga achom lama la theu chu hi chan chu hi intin achai na chan hin ngai ho zo si chunga ka ki pa na ka hin phung in comment section langa video lai le comment khat khat jong nei hin da la pi ki divin jong ka hin tim ki novin na bon chawin no mun lang mangpha